prvo želim da se zahvalim bivšem resornom ministru gospodinu Ćoriću, sadašnjem direktoru autoputeva. Nekako u tom njegovom mandatu smo počeli sve ove projekte i igrišta i ovdje na Trnovu. Naravno, sa dolaskom gospodina Šulića sve smo to nastavili i važno je da imamo taj kontinuitet u saradnji sa vladom Republike Srpske, sa lokalnim zajednicama. U sezoni su vam sve rekli moje kolege, s moje strane što je najvažnije da smo stabilizovali preduzeće, da nemamo više tih finansijskih problema, trzavica, da smo izmirili plate prema radnicima, što nam je bilo najvažnije. Osjećam potrebu, želju da se zahvalim radnicima Olimpijskog centra Jahorina koji su radili ta 2 mjeseca iako nisu dobili plate, nisu nijednog momenta postavili pitanje, što znači da su vjerovali ne samo u menadžment Olimpijskog centra, nego u vladu kao njenog vlasnika da su ti problemi rješivi i da će se riješiti kao što su riješili. Zaista sam ponosan na sve radnike Olimpijskog centra Jahorina. Želim brzo oporavak predsjedniku, da što prije dođe ovdje. Zahvalnost predsjedniku vlade, ministarki financija, naravno resornom ministru. Kad vidite sve ovo što je urađeno, posljednjih 5-6 godina vidjet ćete mnogo novih objekata, mnogo hotela, mnogo svega, ali ono što je najvažnije je da je Jahorina sačuvala skiju, sačuvala dušu. Imamo najbolje domaćine, gostoprimstvo, dobru hranu i to je najvažnije. Te sve hoteli, zgrade će da budu tu, ali ako nemamo ono po čemu smo prepoznatljivi, a to je nešto što je naš najveći adut, onda ćemo da izgubimo trku sa konkurencijom.